nara tu kena silmin tanga ka bor tuma ka soti yelma nan yisim ka ti kyam tuma ne kan bo tumbo mo ya ne te kyam tangmar gala me kama wula gala mo ya na gala na ko mi gal shirma ma ai kai lar kama kanan tabo amma kayan yama na kan man kam na tangmar gala mi mo ya ai jia ne biao kan le bazane kyam kuna anta to asar gala ma nan mabsham ma karje na gala ma anyan masham dan ka ben dole yuga in yuwa ma yato the next day tenchan ntin ya galbo ka bi yarmo tuma mbo to bore tuma dan ko nkpae kule be banan ku fiab ko tumtu manga karto kunya kwamper mun za ko enjia karnya gala karya ngmara ma yato wula kanyan nan ambora tu manga oi nara kyang karto kunya kadma gana ma kar ko en donan ma dinage ka yele da bossa no ma pune en zan chante lawe gala ngabo me to en chante nda yinde ka gwati pi kan dire yorma me o ashe ka ya tumantar la'arfa dranye ya tuma antar la'are wai be kam na nya la'are din ya gala ngabo dan waya kya nan nimo mabia a silmensele a university a PhD da ba zaha da ba dir silmentanga inda ya kadma ya aina shukuro ka ba tumdu tuma ka ka ban shaka kya so kyan to do dan zai to zo ko kyan to do lolo kam oy kan din nan nimo gala ngabo ay ko kana asbashi ngolon wa dapsele krik no ngoma nena to ngmala gare ban pe yobo kara ko ya kadma nyanka tun shelo biainege ngam galama ngmale nyanko nya ko ngwa karana kala pi shele ngma nage de wu ma ka kyanta bele nza reply a audio message ma kalan kana yandan ko nya ko ngmarlo ngoma la hale ntama tamale ban shao di pale ka mirsele kazan zantam nyantuma wa kunya ko mama bamiyan pazan kan tutumbi yantum tu shel ka mi ka ta pai ko pana ma ya mandan kunya ngmawo kan ko ngmara man ka tu shel ya ka da galan ko kan ko ngmara silmentanga da bo silmen siro da bo dol a kan shakoro din yala an to nan ban sha'o hal ban shebiya na aku to nan la ka bo wahale da zo nirba ala mbarna bo gata ngmar gala kar ko ya gala ngmawo sonato ya na ala hatuma nangolo wa nirba tu shere kyaka nya comment noko bwana yela shel mabia share message yo kan like ka subscribe goran ya to akata to asra goram de ya to selmen tanga bia kam ti yarlame selmen tanga be goram de jam de goram lolo kam ka ko yin yisamma bia antu zo pa sheko karanya ayan apply me nyingoma shekur ma de pa an kamta karan shekuru wa anyira kikya be anyira hair masa shekuru da kunya an zanga dalere mbo nan kyan Iceland ta kyan shekuru mbo nan kyan tan ya ka zan ta kyan shekuru ka shekur ma ban cham na shekuru ka ban sha nyin dalle ma kunya din yanke ka yina antan nan wula anta botuma antumda shekuru dalle ka zan kana amma kala ka ta tumda tuma da zo nan nimo awme bo zuwango yan zanga bohshele zan song ma birgo zaha an watcher ma lulu kam mbor na drop a comment kantar den san ka be ka watchera ka le pata hankale to zo paso mane wiyidana be yetwa do ngo biara selmen tanga ka pa ngo ka be yanga ka bo gongo tamna halante kirka ta po hango so ka be fira ma ko lor vien yaranga to ko goza to call ma Mr. President bia kama anto asar goran ya to angoma yidana nyela do ko be selmen tanga kanda borna kadma apahma hankal zanchan do ngoma sa shel kam sodan ko no to dwele kam pago na selmen tanga kam boso tamala Torres visa kamala vista
anyebo kana ke sona to na marriage kana ke sona to zan kara wabia to Torres visa ma me de zo ya pam kan nirwa kwale kan ya apa ma han to kuliyanga ko ta mala puwa ka nan o passport no ben shaka ma za ha ka to business certificate na ben shaka za ha kan dan a bank statement a papers of travel ka pa ma ko zan ka fulma ne ko nan kira po be kira ni ba ko zan kana o ko kana selmen tanga o yan palemme to yelmangle monoto zo pa wanda wo selma ben shaka za ha ko bon wo zan o idan namba zan ta mai ayi mbo bordu ma namba nyamma mo ko timi fila da zo dan ko palma ya ma nyala ntwasa man ban nan na connection mbatr so visa anyebo mi mal so gwara ye to akama ntwasara am bor shel ma ka psigi desa hanya ko na yelma Mr. President we mana yidan ma te dirfi la bjela ama ye to amo sallam bjane kam bona zan son selo ka pa ma hankale ma ye dernier sa ngwe to yi dan ma onye dagban dobla o pour gyanla ama dagban dobla nkulnyo we wa shukuru man shukuru bi ama yi mo wa shukuru wa yelane we ya Mr. President ka dar mosma salmen srongo yara ama dagban dobla stalma da kubyeloni man yura dernier den sane mun yelma we yi dan ma jimna kadama ne salmen tanga ne ni zam pa zan kana ne paɣaba maa mali yaa n gari dabba di zuɣu wula ka yɛlmaŋ shiri nyɛla silmiin tiŋa a yi zaŋ a paɣa zaŋ kana hali ka ti dɔɣi bihi paɣa maa mali yaa n gariya a ku tooi yuuno kama yɛn polo din yuuni shɛm maa hali a paɣa ka a miri ka yi dɔɣi bihi maa ne chɛni shikuriti bi bɔhirila bihi maa a baaba o tara ŋɔ a baaba o bura bihima na kan na shikurma be vihra bihima zan chang dan biye dundon pune abana ma ba zabra dan ngo ma za be vihla bihima za na banyanya dinye biwa yi borban sha ka kohra ka batru ko yi yalle shikurma nan bor yi borban sha amba batarma amma batarma dan ngo ma za gwamnatin yi gumle ko ko en kamna ta fa bihima sane karan yela wo ba yuna mambo ka wula zo ka bohar da zo ngwen yi kian ma yelma me na punya no ye dagban double ma wo yelma me na poi ko yan zama zan kana silmen tanga non to zama zan kana na ma ne banda zan pa ba kana ka pa ma to zora be ka pa ma ka to nan ma nan da shelo ma wo bo bohar na ra pi pa go do me nir ko to jilla rongo zan kana silmen tanga ka pa ma to zo ka cha be ko tin yallare be ko tutum na tuma ko ne blan tara da zo pwe ka wonte zan pa ma zan kana won di pombil ngo no yen kyam ka bi pombil ma ko nawla ka bi chang buulene nin te popore ne bi yan popore wa be yan pome zan te ngom pa ma man do ma za we zan kana ka pa ma to wom nirbo yoya kara nye o mro da mele ta de tian wurgme buulma de nyem kuo dimi nyela ngon do ma bata zanga ngon pa mana ante na ma ngon pa ma selmen tanga buulma de nyem ku ngon do ma gbaza do zo ngon yeto ani nye shelembele ma ngon yilo manyala muslimi ama tiyam popor wa karan ya kadama ka jingla biane ka Qur'anin biane ka tan kulbo por shele ka te kyan meta farla buule nguyana da pala mo bora me na nyam pa kami banya yidana mandungu man ko zanga kana selmentanga ka te kaban shabe ka te la kaban shaani don ku tunu do yulo pa sham ne yula hal ay batum da tuma man ko yen yuna man kama mana ne ribiya yanka yen yuna shamla ama selmentanga paɣaba kpɛrina silmiintiŋa ko nini ti bilan taɣari o yidana paɣaba kpɛrina silmiintiŋa ko ti bilan tiri o yidana n ti deei silmiintiŋa halli ka bilan yi o yidana ko o be shɛli ni ka lan yili o yidana ko o pa tuuli shɛli puuni di zuɣu laanim ŋɔ maa zuɣu kam bɔri ni ka dima n mina samli kam din yɛn niŋ ni niŋ samli maa zaŋ niŋa ni ka zaŋ kana ama Qur'an n bɔŋɔ bee bɔn bɔŋɔ man bi bɔri ni yɛltɔɣa shɛli
mborni kadama amana ti chon bu'lini an tupu ban shakam zaha di nyɛla amaleniya ni ne zaŋa kana silmiin tiŋa din nahin shɛli don man bi shikuru man ku yɛn dagban dobila ka puhiri n jiŋli di nyɛla zaŋ ka silmiin tiŋa din dahin shɛli ka di ti nyɛla kadama a yɛn yila nyaanga because of a kpɛna silmiin tiŋa a nyɛ laɣari ka a nimbila yɛn taɣama buɣuli saa ŋun kuma buɣuli jɛguni ŋun gbaama buɣuli azima din gbaama buɣuli saliga buɣuli jabali buɣa yaakaza din gbaama di mi nyɛla mana n zaŋa kana silmiin tiŋa ka di ti yɛn kadama n gba zaa yɛn n bola la yɔli buɣuli maa ŋun ŋmɛm man gba zaa di zuɣu a yi sayi ŋuli ŋuna n ku yɛn kuli na pumpɔ ka mina ti ʒini ka ti niŋ agbana binshaɣu kan ka zaŋ kana amaa a yi ji ni mina ti pu laa buɣuli ŋɔ maa yɛltɔɣa din waa still yɛn bɔami ka a nyɛ paɣa ka ku bɛ Ghana kaman biɛni silmiin tiŋa ka a lee nyɛ paɣa ka bɛ Ghana yi kuna yiŋa ka mina ka ti nam zuliya to ko zaŋ zaa bɔhigu maa zaŋ sɔŋa wee Mr. President n yi dani maa ni yɛlima shɛm ŋɔ maa wula ka n yɛli n mi di bɔri ni ka dima n gbari chaŋ silmiin tiŋa bee ne chaŋ silmiin tiŋa ka mini n ti dɔɣi nimpolo ka mini o ti nam zuliya man gba future ni taɣi n gba bihi maa bi gba future ti n taɣi din dahin shɛli so o yɛltɔɣa maa wula ka a nya ma yɛ tɔ yɛlimaŋli n ku tooi nya man yɛu n zaŋ ta gɔrim yɛltɔɣa gɔrim puuni yɛltɔɣa ka n tɔɣasira din bɛ di puuni ka n yɛla zaŋ ta maa amaa a mini a yi dan sunsuuni n ku tooi zani zuɣu ŋɔ ni yɛn take decision shɛli zaŋ ta n yɛli ni ka dima saɣa zaŋ tooi ka chaŋ buɣuli maa puuni so di yi wumli o n galim ma n mi yɛn yɛli ni ka dima chɛ ka o niŋa amiliya ka a bɛ yiŋa ka bi kana silmiin tiŋa n pa shɛ ka n yɛli la ka di bi niŋa nyaɣasim a mi gba zaa ni yɛli ni ka dima o yi zaŋ kana ka a ti tumda ki zaa tumda din help ŋɔ maa a gba hankali ŋɔ bee yi mi dɔɣi bihi ŋɔ maa future zaa din taɣi ŋɔ maa a gba ni yɛli shɛm maa di viɛla to n ma bihi n ti zɔ paɣaba kpɛŋ ŋɔ ka n bɔri naa drop a comment ka n nya n bɔri naa zaŋ a hankali n zaŋ sɔŋ platform maa zuɣu n zaŋ sɔŋ comment section maa puuni ka nya to di zɔ paɣa ŋɔ maa ʒimi to di zɔ ŋɔ maa doo ʒimi ni ka dima ni ŋɔ nyɛla o dagban dobila da pala o bi saɣam zaŋ ti musulinsi bee o bi zaŋ saɣa zaŋ ti musulinsi bee Kur'ani amaa ni noombili nimbili bi nya ŋuna n yɛɣiri tiŋli paɣa maa ni ni saɣi noo n kana silmiin tiŋa din wa bin pola buɣuli ka o zaŋ o zaŋ kana silmiin tiŋa paɣa maa mi bi yɛli ayi ŋun ku chaŋ buɣuli ni ŋun di nyɛ musulinsi bee Kur'ani wan tooi pu din ŋuna o pomli bee binshaɣu ka ŋun lee niŋ o amiliya ka o lee ʒi Ghana ka bi namda zuliya still o yɛn nyɛla o paɣa amaa di nyɛla o yɛn zaŋ kana silmiin tiŋa naɣala bi chaŋ mi ti pu buɣuli pui ka o naa zaŋ tiŋa n ti zɔ paɣa n ŋahiba n ma bia n yi kpɛri lana nyɛ ŋun wɔchiri ŋɔ maa wula nyɛ a hankali o saɣa zaŋ ti ka po buɣuli maa ka o zaŋ chaŋ bee o di po buɣuli maa o ku chɛli ka ʒi yiŋa ka o mini o niŋ tabi amiliya a hankali nyɛla din sani zaŋ chaŋ bi yɛltɔɣa ŋɔ polo n yuli n booni Mr. President on social media